Biyag ti tao. Simon, anak. Simon, agriing kan. Bumangon ka, nakong. Tamasapa ta ama panagpidot iti basura ita. Panagbabasura manen. Makaturturog akpay nanang. Ituloy mo ti maturog no agawid ta, anak ko. Wan, ala, bumangon kan. Uwan nanang. Ala, darasam anak ko. Amangan no maunaan data dagiti padat ang agbasbasura. Mapantaman ng jay batok ti balay nanang. Jay dakkel a balay. Baka ado ti maala tayo jay. Wen anak ko. Ha? Nagado ti karton kan plastik iti batog ti dakkel a balay. Ay, alaan ta dagitan anak ko. Yes, adamanan mapindot ta a basura nanang. Wen nga rod anak ko. Nagdakkel mo't dato yun a balay. Kastoy ko matibalay tayo nya nanang. Ay, katwan na anak ko. Makabalay kanto iti kasta. No tari maanem ta ag-eskwela, anak ko. Basta'y kararag tayo anasalon at tayo akanayon. Tapno napiksa tayo latangan trabaho, wen? Wan nanang, kanayon mo ti panagkararag ko. Ha? Naglukat ti gate ti balay nanang. Di yung manan ni warwara na kita basura. Sinalit kayo at ang tao. Ha? Inyor ornos ko na kita. Kalpasan na, gulwin nyo laan. Wan sir, isublimi mo't laang ti sigod nga ornos na. Pumanaw kayo man! Saan na dito iti pagkalkalan nyo iti basura? Ija iting kay pagkalkalan! Wan sir. Ay, ala, umay kan, anak ko. Sayang nanang, adupay ko mati maala ta ijay. Nagungat-mutan di akin balay. Sana bali anak ko. Tasapsapaan tanto no maminsan. Tapno saan data amadlaw. Ay, naladaw ta ngamin itay. Iso nakita na ta. Mun garud naguyong niya nanang. Naala, bye-bye amon anak ko. Di mon panunutan da ijay. Naira nala siguro ama diti aldaw na. Iso naunget. Simon, sikaman pa'y latag luto anak ko. Tan maulawak. Maditirik nak kong. Diyak ka ba ulan ti bumangon? Nakaluto ako na nanang. Ha? Kastaya anak ko. Agyaman ak nga rodoan. Amok gaming nga nabannog kan nanang. So nga syakti nagluto. Kat, dagiti adim ngay. Nariing dan. Wan nanang, pinakan ko pa'y idan Agyaman ak anak ko. Naimbaglakit tin tada ka akatulungak. Agsakit ka di nanang. Saan? Maulawak laang anak ko. Medyo nasakit laang tibagbagik. Mangan ka di nanang, aggauak. Madamdaman anak ko. Kayat ko pa'y ti maturog. Ay, kantaan nakman kit din akong. Tapno maimas ko ti maturog. O sige nanang, nyati kayat mo nga kantaak. Kumporme na anak ko. Basta tay amom akanta. Adumot nagitikan kantaam. Amok mat analaing kang agkanta kat anak ko. Mun atay malaakan ka nanang. Saan ka nalaing agkanta? Amok labasit. Day di tatang mo ate malaam. Duwa kayo nanang. O sige garod, aprusak ti ulo yo. Sa akto agkanta. Tapno mayat ti turog yo nanang. O sige anak ko. Nanang agyamanaken ka. Ayat na buslon, anarik na.
Numabisinak pakanan no agsangitak ay aywan na. Wow! Ano tinaibol lang plastic dito ruwarte pakanan Ala, akda gito yan, ikargak dito sako. Ay. Agkanta akman, habang agpidpido takti basura. Kuna ni nanang agsingsingpet ka. Umadayuat, inakon sumina. Dinakto sa pulen, no dinak makita. Di kan tulong daan, no awalak tadan na. Ha? Yan, Auntie Mikaela. Auntie! Simon! Nangag ko ti boses mo nga agkan-kanta. Iso nakita ka. Auntie? Nabayagan asap-sapulan kayo. Pimano kayo matgaya man itisigod anagnaedan nyo. Wen, Auntie, tapi napanaw na kamin, ijay. Nagipatakder kami ti kalapaw, ijay, igid ti kalsada. Kat, kumusta kayon? Agsakit garod ni nanang ko, Auntie. Ala, umay ka. Mapantay di balayo. Nakpay ko mailakod nato'y napidot ko basura, Auntie. Saanan? Ibatim daytan. Saan na bale? Taikan ka iti kwartam. Nooman nugot ka, Insan Mary. Ikuyog ko ni Simon ijay lugar mi, tatulunga. Da kami iti asawak timang paadal kan kwa na. Kukwa, Insan Mikaela? Amok, amarigatan ka amang tad iti masapsapol dagiti anak mo. Iso atulungan ka. Kwa, kasladyak ka ba ilan amaya dayo ti anak ko kanya kasinsin? Kasano nga rod ang makaadal, no di mo palubusan ang pumanaw. Insan? Ay oray saan kan nga agtrabaho, tapno mabantayam dagiti anak mo. Tamang tedak to iti kwartayo iti binulan, tapno adda busbusan nyo. Panunutom ana imbag ti imbagak, Insan Mary. Tapara matlaang iti napintas ang masakbayan ti anak mo daytoy. Kat no makaadal ni Simon, isuntumat tan timang tulong kadagiti kakabsat na. Pagadalin man to ida. No kasta, kayat mo ti sumurot kini Antim Mikaela, Simon? Wen, nanang, tanuan tayon agpidot ti basura. Kanta no makaeskwela akano. Anak ko, kailiw da kanto lakit dinopanawan da kamin. Uray siyak mailiwak to kada kayo, nanang. No saan ko la siguro akabagyan ni Antim. Diyak ko makayat sumurot ka kankwa na anak ko. Ngam nagkarimot adi nakabaybayan. Wen, nanang. Kunanamat nga umay kami nga kanayon itoy. Pasyaranda kayo kano akanayon. Kastamot lang timbaga na kanyak anak ko. Isong agsingsingpot ka ichay, Wan. Wen, nanang. Daytoy akan tati praktisam, Simon, wan? Wen, auntie. Masapul ang mapraktis mo iti husto dayta. Tapno mangabak ka iti contest apang isalipakkan ka. Wen, auntie. Kinumpos ko dayta akanta. Iloko. Masapul ka no nga original ti lyrics ti kantaom. Naglaing kamatan nga mga ramid ti kanta, auntie. Kapilitan tapno adda kantaom. Sige, agpraktis ka, Wan. Madamdamakan amangan. Agpraktis ka pa'y nga umuna. Gatita, intay mat imatangan ti sumaruno a contestant. Awan sa bali no saan ani. Simon Ramon, palakpakan tayo!
kampyon tayo. Awan sa bali, no saan ani? Simon Ramon! Simon! Kunak tupay kat asikat yung mga abak. Auntie, nangabakak! Wan kaanakan. Yahoo! Nangabak ti kaanakak! Ay na, umay ka man kaanakan. Ala, nagiruti pa nagarakop mo kanyak, auntie. Ala, Ay na, maragsakan lang amin para kan ka kaanakan. Naglaing ka! agyamanak, auntie. Kumusta nga tante anak ko? Di damot lao may pumasyaran. Manipod in kuyog ti kasinsin ko. Di damot tan nagsubsubli Apolos. Apay nga tan. Oh, madanaga nakpekit din. Awan mo't ngamin cellphone ko apang kontakak ko makadakwada. Tinasayaat. Agurno nga kiti pagplete mi nga agiina. Tapasyaran mintuman ti anak ko iti puder ti kasinsin ko. Insan Mary! Ha? Ay, insan! Ay na, agyaman naktada kayo. Ni, agmay-may sakan sa insan. Wan kasinsin, tabisin ni Simon nga agprak-praktis. Itre-train ko ngamin nga agkanta. Kanayon ko nga isuro. Ah, kasta ka di. Imaya, tapno di ka agdandanag. Okay lang ni Simon. Awan ti rumbang apagdanagam kan kwa na. Napintas ti kasasaad na. Nasayaat nga rod ano kasta, insan Mikaela. Aywan, atoy Aha. Alawan siyo nga agina. Ha? Ay, agyaman na kasinsin. Pasensya, ta 500 pailat maitad ko. Tani, private school ngamin, tinangisara ka kini Simon. Ay, uwen. Agyaman na kit di ata da ka amang tultulong ka ni Simon. Awan anyaman na. Basta, no di ka makaumay iti mabayag, busy kami, wan? Di ka agdandanag. Uwan insan. Tanoan danton kwartak, da kamintun ti umay ijay lugaryo kasinsin. Ha? Ay sus, magastusan ka iti plete, insan. Kan mabanog kayong agbiyahe. Da kaming tulatan ti umay pumasyar ditoy. Sige nga rod, insan. Makaturturog ako, auntie. Labanam tatublip mo. Agkanta ka pa'y madamdaman. At dapay doa kantaam. Nabanog ako nga agkan-kanta. Agawit tayo kuman. Saan man anatangkan ti ulom, Simon? Inayadan datan dito'y fiestaan. Masapul alupasam amin dagiti kantam. Auntie, kaano tayo nga agawid ijay balay mi? Awan pa'y oras. Busy taunay, Simon. Auntie? Sana bale. Da nakasarita ko ni nanang mo. Imbagak abisi ka. Napanak idi na minsan ije balayo. Ha? Imayak ko auntie? Saanin ang masapul? Aginanakan. Tainton bigat. At damanin pagkantaam. Sa dino manan ngay. Ije lugar tigayam ko. Lalaingam ti agkanta. Tapno makaurnong ta iti kwarta. Auntie? Di ka madanagan. Taiduldulin ko dagiti ibaybayad dakan ka. Nakapang ko. Aywan, auntie. Saan nakadiagi eskwela? Baybay amman payla ta eskwela. Agurnong tapay iti kwarta. Tapno adda pagadal mo. Ha? Ken unaan tantupay nga ipatarimaan to'y balay. Awan pa'y ngamin tiles na. Numaalak titangdan mo nga agkanta inton bigat. Igatang tapay la iti tiles. Auntie? Aginanakan. Tainak maturugan. Mailiwakon kandananang kan kakabsat ko. Ngumhan nga kayat ni auntie nga agawid kami. Kanayon kami arumwar iti rabi eh.
Napuypuyatan kami mapanagkan kanta. Nagadutit itadda a kwarta kan ni auntie. Nga mapay nga tanghanak ik-ikan. Agungat pa'y no agpagatangak itikanak. Nagsingput mat ididamo. Ngam apay nga tangain muyong. Maululawak Apay nga tan. Di akmantina silaw pagdangan. Di mat ama isut pagsanggiran. Agtinulungda. Bak nang tinangawis kada kami dito'y akasalan. Dakkel ti bayad na iti panagkanta ti kaanak ka. Ado ti maayatan iti panagkankanta ni Simon. Ha? Adda nag-text. Ha? Adda manin ayabmin. Ay ayaban damanen ti kaanak kakamapan agkanta iti lugar to'y gayem ko. Replyak adagos. Bayan na. Agsasaruno ti awis ti kaanakak. Ni Simon, natumba mo dun iti stage. Anyat napasamak iti kaanakak. Simon, kumustan ti riknam? Nakapsutak anti maulawak. Ninanang kungay. Agturungan dito ospital. Dandan ni siguron sumangpad day jay. Inawagak ti kaarubayo itay. Imbilin ko ti umay ni nanang mo. Kailiw ko ninanang ko. Wen, di ka madanagan. Sumangpad ang lumadamdama. Agpaimbag kawan, tapno makakantakan tumanan. Insan! Insan! Kumusta ka, anak ko? Nanang! Simon, anak ko! Kumusta ka? Iyamid akon. Diyak kayatan ditoy. Apay! Anyang amin tinapasamakan ka, anak ko. Natumba ak idyakan kantak iday kasaran. Naulawak. Anya? Rinabiigamin nga agkantaak. Agkan kanta ti aramidok nanang. Sa anak aagis eskwela. Anya? Simon, anyat kayat mo akanan kan inuman, tagumatangak. Diyak pa'y mangan, auntie. Mala maturo ka nga rudan, tapno makainanak ka. Di ka sumanaong. Insan, di mo pa'y kasarsarita ni Simon ha, tamabanog nga agsao. Apay alapdam ta anak ko nga agsaw, insan. Adda ka di mo kayat nga ibaga na kanyak. Ha? Sana kasta, insan. Mabalin ka di, insan. Rumor ka biit dito ita kasaritak ta anak ko. Sige. Simon, rumarak biit wan. Agpaimbag ka tagumatang ka iti cellphone mo, wan. O sige nga, Rod, insan. Ala, ituloy mo ti ibagbagam itay, anak ko. Kasano nga, Rod, ang makalpas iti panagadal ni Simon no yawid mon, insan? Lading itak, insan. Ngamjakon maitalak ti anak ko kan ka. Kunam apagadalam, ngam pinagkwarta am lagayam. Agsakit pa yan gapuitar aramidam, insan. Ha? Sana nasayaat kan kuan na ti kanayo na panagpuyat na. Rinabii ama puyat. Nga uray dinan kabalan, pilitim latang agkanta, tapno makakwarta ka lang. Para matkan kuha na aramida ka. Jakpat yan day ta, insan. Sana para iti anak ko ti pampanunutam. Nudikat para iti bukod mo abagi. Ha? Isala ding itak, insan.
Ngamiyawid kon ta anak ko. Nanang, naimbaga kon. Ni, apay asinurot nak dito'y anak ko. Naimbagak garudan, nanang. Nala, agtugaw kayo nga ron iti adin dito'y igid. Ta siya kung tagkalkal iti basura. Wen? Wen, nanang. Ala, di kaagsangit ading. Ada ni nanang ijay, oh. Di kan agsangit. Wen? Siguro makaturturog kanya. O sige, kantaan ka tanong makaturog kan. Tulog na, ading. Tulog na. Tulog na. Simon, Ha? Ni Auntie Mikaela? Hala, baka umainak manan alaan. Nanang! Nanang! Ada ni Auntie Mikaela! Ha? Ayan na. insan, agawid tayon ija balayo. Taadda umay ko itulon. Insan, pangasin, di na kami kumanriribukan. Nadaman ng plano mamang ikuyog iti anak ko. Pangasim, di mo naramidan dayta. Saan akas tati planok, insan? Kaya't ko asulnitan tinagkurang kada kayo. Mababainak, insan. Isuan ang iyagak iti abas tuyo. Pakawanandak ko ma, insan. Saanin nga agpaot tibiyag ko. Iso ang kayat ko asulnitan tinagbasulak kada kayo. Ni, anyat kayat mo asawan, insan. Kagap-gapok iti doktor, insan. Kumpirmado. Anda kanser ko. Amangan no saanan nga agpaot ti panagbiyak ko. Anya. Simon, anak, agrubot tayo. Ha? Papanan tayo, nanang? Intay lamayan ti bangkay ni Auntie Mikaela. Ha? Natayan ni Auntie? Uwan, anak ko. Iso nga agrubot kanwan. Tarubuat at matandag iti adim. Agkanta ka kano. Ado ti mangibagbaga nga agkanta ka kano dito'y lamayan. Duwataan, nanang. Takasinsin mo mat ni Auntie Mikaela. Di kanta amat. Sige nga rod, anak ko. Duwata nga agkanta. Ni nanang agsing-singpet ka. Madayuan, hinakon sumina. Sika, ti ina ni Simon. Uwan, madam. Nagag ko ti panagkanta ti anak mo, idi madamatilapay ti kasinsin mo. Magustuhak ti boses na. Adda production ko. Katno kayat mo, alaag ti anak mo. Alaag ti anak mo. Taikak iti kontrata na nga agpaay iti production ko. Kuha, ubing pa iti anak ko, ma'am. Di ka madanagan. Saan ka na yun ti panagkanta na. Maminsan la iti makalawas. Kat ikari, asyak ti mang paadal iti anak mo. Kat itad ko amin ang masapsapol na. Diyak kayata na maisina ti anak ko kanyak, madam. Di ka madanagan. Agtalinaad iti poder mo ti anak mo. Sukunag lang, no kasya ka sa pulak ti talent na. Kat no kayat mo, kuyugam tunggal sukunag. O anya, mayat ka, misis? Kuha, sige.
Kasaritak ti anak ko. Mary, Simon, nakaumayak ta the good news ko kada kayo. Congratulations, Mary. Nag-viral ti anak mo iti social media. At to'y, kita Diyos ko, ti anak ko. Buy-buyahan ng tado at tao. Mary. Intero asang alubungan ti mang buy-buyakan ko, ana. Simon, anak ko, naglaying ka. Nanang, Kansaan laday ta? Gaputa ado dagiti naparagsak ti anak mo iti social media. Ado met dagiti nang tad iti tulong para kada kayo. Mabit lang ha. Atoy. ha? Nagaduak kwarta. Diyos ko, Mabalin yun tagipatakder iti balayo. Tadakkel agatad daytoy intad da tulong kada kayo. Iso amang kita kayon iti lote ang mabalin nyo apagpatakderan iti balayo. agyamanak, madam. Diyos ko, agyaman kami. Naayat kaunay kada kami nga anak mo. Amom dagiti kasapulan mi apo. Kundi nanggag mo dagiti kararag mi. Agyaman kami, Diyos ko. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Tatang, agbayad ak iti tuition fee inton umay alawas. Hay! Pasensya kayon, tatang Kaya't kung amin ti makalpas iti panagadal ko, iso nga anusan dak ko maapagadalan. Ay, aniyan aya. Sa pailim makatiparya keng taraw. Tatang, May lumlum tayon iti utang, anak kaw. basit lang anusan tatang, makaturpusak tun. Ala, padasag tagdis kita anak kaw. Padasag nga umutang kin ni kumadrik akareng. Anusan da kapagadalan tatang. Tano makaturpusak kat adan na talgada panggadak, siyak tumutimang suporta kada kayo. Rumbang lang adon tirigrigat ko ken ka. Rumbang lang agsubalit kantaw. Tatno damat agas ti bambanog kaw. Nay na, pasensya kan pare Pidong. Awan kwarta kita takagap-gapo kiti doktor. Ay sayang, unaknod da kwarta mare. Agsakit ka magayam. Ay, awan nga road, nairanranamit. Iso pasensya kan Ay, pagutangak nga tangay. Hey, Ay, di, dakot siya nga nagsardeng iti batong yumare. Sino ti akin logan iti dayta? ay, tay agpapautang day ta iti porsyentuhan. Di ta karo ba ti gagara na? Ha? Agpapautang? Wan, gamdakkel ti porsyento na. Urayan Mabalin ko nga tati umutang kankwana. Wan gamdakkel ti porsyento na. San abale? Uray ta dandanimot agturposan di anak kaw. Mabitain. Sige ta kasaritak manday tanga agpapautang.
Ala, sumra ka, sir. Nganagan mo itayan. Andrew, tata. Ah, Sir Andrew Gayam. Pasensya am to balay may. Tamarmarban. Ha? Ngam pumintas to. Dano makaturpos ti anak kao. Kat madan iti napintas at trabaho. Agbalin to a mansyon daytay. Ay wansal. Uray 10,000 pesos ti utangak. Kwa, anya nga iti maikulateral yaw, tata. Adda ka di titulo ti dagayaw. Ay awan sir. Ta saan mi dagaday taoy? Dagati kabagyak. Anya? Adda ka di tarakan yo abaka, winunwang. Ay awan sir. Tay agud lang nga aso ti adda sir. Mabalin nga isula ang ti kolateral ka. Inayon kon tay agsarot apo sa may. Ha, ay, awan atata. Ladingitag, ngam saan nga umdas dagita a collateral. Anya? Hay, anya nga ta ayat. Amo kon sir, at dagayang maikulateral ka. Madamag kuman sir. Baro ka kadipay? Wen tata, Husto nga raon, mayat sir, mayat launay. Iso ni Ana, di napintas nga anak ka. hi, nice meeting you, Ana. Kastamat kan ka, sir. Jacqueline Pagaro. At dagayang napintas nga anak yaw, tata. Ay, hit, siyempre, sino pa'y kumatimalaan na nga'y? No, sana siya. Ha? Sa bagay matkit di atata. Sige, panawan kayo man pa'y. Tainak mangisagana iti merienda. Siyakon, tatang. Siyakon. Ay, isan. Saritan pa'y lang ni Sir Andrew. Sige, sir. Agsarita kayo pa'y iti anak kao. Adto iti pagbayad mo iti pagadalan yung anak kao. Agyaman nak, tatang. Ngam, kurang daytoy. Ipaunam pa'y laeng. Ha? Kukwam ti 5,000. Takukak mo ito'y 5,000. Sige nga, Rod. Ipaunak pa'y laang daytoy, tatang. Wan anak kao. Sige, ta, at napapanak. Ha? Papanan nyo nga'y? Nakpaduan to'y kwarta. Tatang, adda pa'y udik iti tuition fee. Amangan mo nalipatan yon. Hay, sapay na ibuson tay binulod ko a kwarta. Ipaabak ko iti sugal. Anya? Kat kasano nga rodan nga'y? Apay ngamin ang nagsugal kayo. Ambay anak ko. Tawagak ni Sir Andrew. Bumulod ak manin iti kwarta na. Ala, adun tinabulod yu akwarta kan kwa na. Ngam sa bali mati pangususaran nyo, tatang. Mailumlum kayon iti utang. Ay na, sana bali. Tanasingpat ni Sir Andrew. Saan anaimot? Hello, sir. Nayunak man pa'y tay na utang ko kin ka. Takasapulan ti anak ko ti kwarta kay. Sige tata, baunan nyo ti anak yaw. Taiso ti pangtadak iti kwarta. Ha? Wan sir. Kuyugay. Apay, saan ka di makawayas ti anak yaw, tata? Ha? Makawayas matkit di Sige nga rod, sir. Baon ko ni Ana. Pagsarakan nyo ngay, sir. Sir, sa anak nga umiinom iti arak. Padasam basit laeng. Sigin, may sala asyat. Kwa,
Alan, no mainom mo daytoy, ited ko matantiot utangan ni tatang mo kwarta. Iso nga, Alan. Ana, Hani, agringkan, aldawan, mangantan. Oh, ape anak igtot ka nakakita kanya. Sir Andrew, anyat kaya tasawon da ito eh. Ay ayatan ka, Ana, nakasagana ak amang ikalay sakan ka. Tata, At sangitam nga'y ana. diyan kaya ti magkiasaway ti da diya tao. Idarom ko ta ginundawayan nak. At dalakit din laok na iti arak ngayon painom na kanya kiso nakaturugak. Anya nga idarom. Si kamatla ti may babay no kasta ti aramidam. Makiasawa kakit den kini Sir Andrew. Uray tabak nang di kan to agregat iti sidong na. Kana mga no pagadalan na kantaw. Kan adda na pasama kiti nagbagatan yaw. Sungag kasar kayo kit den. Ikasar ko ni Ana tata, gamda tayo lati agsilibrar. Ha? Saan tayo nga agawis iti tao? Da tayo latan, kanti mang kasar kada kami. Anya? Praktikalin ti biyag ita. Imbis sa gastusan tayo iti kasar, ipautang kulangan, tapno ag porsyento pay. Ha? Uwan si kalat tasar. Kan kalpasan ti kasar, makipagnaid kamin tupay la dito'y balayo. Madama gamin ti panang tartarimaan da ti balay mi. Uwan awan problema. Ayos laeng. Di ka madanagan, Ana. Pagadalan kanto. Ay ayaten ka, Ana. Ay ayaten ka, kunak. Sungbatan nakmat Maturog takit din. Di naktalikudan. Ani ko, anya ka di nakmasmasan. Masaksakita anak Andrew. Kasano? Aging papakipot ka pailaang. Pakipot. Oh, kwartayo tatang. 2,000 pesos dayta. Wow! Salamat, Andrew! Umdas ka di daytan nga allowance yo. Uwan barok. Sobra pa'y Sige, itkan kay tumanan. Thank you! Patpatgag unay amanugang. Nay, imubing ka paripidong. Thank you, Mare. Gamgagagay na tadamat nga ron pagpaubingan. Aya, imbag man pare. Nakamanugang akmat ngamin iti adda mabalin na. Iso agagangay na, Maray. Ay kamayat Gamapay nga ijay balayo ti pagnanagdanda nga agasawa. Ay, wan marit ako. Madama ka no ti pan na karinobit ti balay da Andrew. Ay, kasta aya. Ang aman niya jagwarwara sa damag pare. Pudno aya nga ing kolateral mo dya anak mo kan ni Andrew. Anya? Ay, sino tinang ibagay ti dayta? Ibagam ta pa subsoba. Ha? Paldala kanyak dayta. Iso at tila'y bagbagada. Ay, sino tinang ibagay ti dayta, Maray? Ay, kwa. Ay, jak mo malagipon pare. Nalipata kon. Lumabasak pa'y, Mari Kareng.
Nay, papanamanan nga ay, paripidog. Inal daw mo tarong warkan. Wala, tenak man nagpasyat. Nay, kabarbaron saman tabado mo na, pare. Di mo pa inikat day tatagnan. Ay, wine. Basta kastanan. Tapno madlaw akagat-gatang. Nay, naimbag ka pa'y. Kaslado akanayon ti kwartam, pare. Gagangay ti adamanog nabak nang kita perilok nangina day tayo. Tan madlatay bak nang amanugang ko day tayo. Ha? Kunto'y kwintas ko kita intan matla ni Andrew day tayo. Anya? Wan gayam, pare. Da kayo mo ti sarsaritaan dagiti tattao. Ibagbagada mastog ka. Ta nakamanugang kakano iti agpapautang. Ay katsawan dati kayat da sawain. Paldala kanyak dayta. Wala akong pake. Naimbang nga oras mo, Kapsa. Anda ka din ni Andrew. Adasal, ngam nakaturag. Sino da ka disal? Anyat masapul yung kankwana. Nabayaga na sapsapulak tiyawanan ba'y na lalaki. Ada basol na kaniyak. Ha? Ne, apay sal? Sigun nga na driver ko ni Andrew. Nagtakaw iti kwarta. Kanintaray na tilugan ko. Anya? Inalilaw na tayo ni Andrew, tatang. Anak ka. Peke ti kasarmi. Hay, At damat kaya ming kasarnan. Kat nagado ti babae ti biyag na, tatang. ala. Bye-bye amaw. Uray ta na tiliwain. Nakabalo dun na anak ka. Tatang. Awanan ba inday jay alalaki? Nang limlimo lagayam. Punak no puno abak nang. Agim babak nang lagayam. Sa namagayam akwarta dagitin. Inted na kadata anak ka. Naibaglakid din da sana ka na si kugantawanan ba na lalaki. Wan nga rod anak ka. Ay, sorry anak ka. Makonsin siya Tempasubo ka anak ka. Parparamag ko anak ka manuga nga kitibak nang. Manibrong magayam tawanan ba na lalaki? Dahil ito matamari ka rin. No saan nagapukin ko na? Saan ko kumanam amo dahil nga andraw? Ala, saan kayo nagpabasol, tatang? Tasaan mat lang amo ni nana ka rin tipod na kinatao dahil dyan Andrew. Kung matkit di anak ka. Ala, sorry man din anak ka. Sabay ko mata mapakawan na. Sakbay ang mga dangka, panunutan pa'y iti maminribo, tapnawan to ti pagbabawyam. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag. Ti tao.
Hello manan, kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naragsakay kay panagbuybuyak kan panagdengdengag, ita ka nito. Sakbay mananting kang panagdrama, kablaawan taypay, ni Ma'am Grace Kawilan, ni Hansel Wano Hazel Garin, Castaneda Flores, ni Sir John Bert Estrada, kastamatan ka ni Leo Gonzales. Katita, intay nga rudan dagan, ti episode 226. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Apay nga da kayo, nanang. Nenda, mailiwak ka da kayo. Nang runa dagiti apukok. Di kay ba't ngamin pumasyar ije balayon, tere. Makumikom kami nga gastawa, nanang. Wen maawatak matkit di dayta. Iso asya kunti umay mangsarong karkada kayo. Nini, katagapot kayo mat ano, aguyag kayo, nanang. Di kay agiwaras iti virus dito'y balay. Tama nga numaakaran dagiti apu ko yo. Ay, sorry anak ko. Ay, Kasano ang makapulapol yo dagiti apu ko yo ngay no kasta nga aguy-uyag kayo mat. Ang mga numaakaran dalaang. Sapay nagngina dagiti agas ita. sige. Agsubli ak tulangan no agimbaga ko nanak ko. Nasaysayat pay, nanang. Ay, wen gayam. Adda kwartam. Awan ngamin paggatang ko iti agas ko. Ne, apay nga awan kwartayo. Kat napigsamat ti kita yo iti panaglakla ko yo iti barbecue. Apay, kimapoy ti kita yo aya. Ipapautang yun samat nga men. Jak naglako iti makalawas ta nagsakitak. Oh, at to'y ti 50 pesos. Pasensya, taday talat kwartak ita. Naimbag nga oras mo, Mina, anak ko. Ay na, no kwarta ti gagara yo, nanang. Awan maited ko. Tane, kas makita yo mat. Madama ti pan nakatarimaan ti balay me. Ado pa ti paggastusan me. Sa anak nga umayag dawat iti kwarta, Di ka madanagan. Umay kayo lasarong karan kadagiti apu ko. Awan dagiti apu ko yo, nanang. Inalan na abalayan yo. Mailiw da ngamin kadakwada. Nagbakasyon da pay lang, ijay ti makabulan. Ay, kasta ay Sige, hingkag meriendan. Tay sulat maited ko kada kayo. At dalinuto kapansit. Mapan kayo iti kusina. Tani, ado pa'y taramida. Manaw ti ka sa pulam, kaka. Uray sa nga ribo ko malaang, kaka. Paggatang ko lang iti agas ko. Mala, ikang kata na alak matin ti pinsyon ko. Ay, masyanak ka, kaka. Di adal dagiti anak mo. Kaya nadama balinday ti biyag. Ang, ay, kasla di nakapagan-anaw. Ay, kwa. Busy da lang amin, kaka. Uray ka sa ti kabisi da. Matalyaw da ka kumamit nga inada. Ay, kaka. Pasensyakan. Nga makikitak ti sitwasyon mo, kaka. No di ka mapaniji balay da, ay na, di na ka pa'y malagip asarong karanan. Mabit lang talak ti bulbuludam. Hadto yan tigat-gatangam, balasang ko. Guys, ada lakok manan nga ugay. Ay kasta aya Juvate. Alamang nga road, gumatangak tane. Basitan tinabati nga uging ko. Kita lamanan nga glako kayo, nanates. Well, takaimimbag ko. Ha? Nagsakitak ngamin. Ay, kastaya. Ay, kasi kayo mga rod, nana. Ato ti uging. Mano asupot ti alaan nyo? Ikanak iti lima asupot, barok. Ay, maulawa ka. Agrikos ti pa nagkitak. Apay, nana. Ay, umay kayo. Itugaw yung pala dito, eh. Ay, naagyaman nak, Juvate. Pasensya ka na. Ay, kabalan nyo ka din, nana. Ibagayon no saan? Tain tayo di ospital. Ay, saan. Diyak kaya, gagangay na lang siguro. Takalkalpas ko ngamin ang nagsakit. Di yung pilitin ti agtrabaho na di yung kabailan. Tamang ano kumaro pa iti mapasama kada kayo. Ala, siya pala ti aglako na natis.
agtugaw kay lataditan. Ay na, nagadun ti taktak mo ka po kanyak. Intulod nakpayan dito balay. Masyanak ngamin kada kayo, nana. Agmay-may sa kayong mo't ngamin dito balayo. Wanan dagiti anak yo. Wan nga ron. Ala, mangan ka pa dito'y balay sa akan to agawid, Jubet. Mabitla ang tagluto ah. Saanin? Agina na kay latanana. Tasyak ti agluto. Ilutuan kayo. Ala, nakababain kan. Ay saanan siya kun? Ay na, basta gidda kay lang, nana. Nakapsok kay lang arudin. Nabanok kay tayo naglako. Ay, kasapulan mo't ngamin amang gedak. Tapno at pagbiag ko, Barok. Di adal nga agpadpada dagiti anak yaw, nana, Tess. Di da kayo ka din matulungan? Jakun mang namnama kadakwada, Barok. Mabain akon. Apay, anyat na pasamak kada kayo. Naulaw kayo kano, idi na minsan ngal daw. Pudno aya. Ay, uwan anak ko nga mayatan. Naimbaga kon. Agpakalain kay tumat nga aglako-lako. Ikikanda kayo matitikwarta tayo. Apay, kurangan niyo ti 1,000 nga itid ko kada sweldo. Ay, kwa. Di kayo man naglako-lako dita. Kas kailan nakapimpiman nga aglako-lako. Inton kuan ibaga dagiti tao abay-bay anda kayo nga inami. Ibabayin da kami mat nga anak yun, nanang. Ha? Agtugaw kayo lang amin ijabalayo. Agtugaw ken agid dala ang ti aramida niyo. Di kay ruar-arwar ngamin. Nawatan niyo. Ay, maburyong ak mangarod kan masikuranak awan aramidan la. Isu nga aglako ak Naimbagla pangalaak iti paggatang ko iti agas ko. Makamu kayo. Nanang, pudno ay nga imutang kayo kanitatalando iti pinaggatang iti agas yo. Wan mina. Unay kayo matan? Di kay lagbay na mapanumutang-utang? Ibay nanda kami mga anak yo No da kasapulan nyo, da kami ti pangibagaan nyo. Sana tila pagututangan nyo. Mabainak mo't ngamin nga umutang kada kayo, tani. Ado mo nga ron ti paggasgastusan nyo, anak ko. Ay na, sigurado pagchichismisan da tayo manan nagiti nagatal ti dila na. Sigurado nga ipagbagada, baybay anda kayo nga inami. Mina. Ay, may stress ak manan. Sige, tayo nakbayadan ti utang nyo. Ay saan? Syakton ti mang bayad. Hulugak to day jay. Bayad akong takababain. Manaw tinutang ni nanang mikada kayo, tata? Ay, isa nga ribaw, balasang ka. Apay? Bayad akong takababain mo't. Nay, jak pa'y magsingsingir balasang ko. Kunang amin ni nanang yaw ahulugan na. Ay saanan? Bayad akong. I-full ko na bayadan. Tapnawan pa kasarsaritaan na. Ay, awan ba't ibagbagak balasang ko? Masyanak ngamin ije inayaw iso a pinautangak. Ay, sana ka si Jane nami, tata. Di adal na kita anak nagbalin ka ta kaasin. Antoy ti 1,000. I-paid yun ati utang ni nanang ko. Sige, mapanakon. Salamat. Ay, talaga asabali ti ugali dagita nga anak ni Kakates. Nagngangato ti purwada. Naimbag nga oras mo, Tess. Mabalintag pa siyar. Apay nga abir-bir nga sa nakmatlatan, Jubet. Ay, ala, sumrag ka Ay, nagyaman nak, Tess. Apay abir-bir nga sa ko, nak. Apay ngay. Ay, pakawanan nak, Tess. Ngem, bayat ti panagkuy-kuyog ta. Na-develop tirik nakkan kan. Anya? Ay, ayatan ka, Tess. Ay, di nakmanrabakan iti kasta. Diyak kaya ti marabrabak. Sana ka mang rabrabak, Tess. Agayatak at talaga kan. Kasla anak kan, Jubit. Dagiti kataubam ati armam. Sikati kayat ko, Tess. Sikati ay ayatak. Awanan ti sabali. Sikalaang. Mangibaba inti inatama ng mina. Ni,
Apay ni Nanang? Wen ata naki-boyfriend matan. Kanayo nan balay na day a Jovit. Jovit? Wen, naki-boyfriend day pemet a Jovit. Ay na, mangibabay na talaga. Bakbaketan nga ampang. Imposible. Jackpot yun day ta. Ay na, nung kayat mo, mapan ka balay ni Nanang. Takanayon day a Jovit. Nan, mapanak man nga ron. No kasta, pudno anobyo yu day a Jovit, Nanang? Wen, anak ko. Nagkunakon di boyfriend kayo. Apay, dakas ayan no makinobyo ak. Kinapudno na. Plano may dagkasar kini Jovit. Uray simple la akasar. Tapno makapagdan na kami. Ay na, di kay lagbayin iti kasta nga raramidan yu. Anyalat sa wadag iti tattaon ngay. Awan amo kadakas iti dayta. Tanabayagan anabalo akmi na. Kan barumat ni Jovit. Di mi kaya makiasawa kayo manan, Nanang. Bakbakutan kayon. Nga makiasawa kayo pa'y laang. Di kay lagbayin. Sinaan yun, Dayjay? Ala, Uston, di ka nagsangit, Tess. Di ka agdanag. Tauray anyat mapaspasamak. Di kanto sinana pulos. Ilaban ta ti ayan ayat ta. Agyaman ak. Maladingitan aklaan. Taapi akas dyan dagiti anak ko. Di da kayat nga agragsakak. Di dak mawatan. Akasapulak met ti kaduhak. Katunggal mapanak iji balayda. Kanayon da makumikom. Akas lapay kit din abogan da kuno da duma. Kasapulak idang anak ko ngam di da maipay da ita kanyak. Itatan agsapulak iti agbalin akatakunay-nay ko. Paritandak. Ala, di ka unagladingit. Tama nga no makapadakas kan katikasta. Adda ak amangay ayat kan ka. Ay na, agyaman akunay kan ka, Jovit. Sapay ko matadinak to panawan. Santo Apolos, Tess. Sige, Tess. Siya akong tagituno ka dagiti order da. Tagtugaw ka paywan. Amangan no mabannog ka manan. Ay, sige man nga ro, Jovit. Nakasingsing patay ito alalaki. Oh, Diyos ko. Agyaman na aktaintad mo ni Jovit kanyak. Oray kaskasalo. Adan magipatpatag kanyak. Oray saan da kon apagan ano dagiti anak ko. Adamot lalaki anangayat kanyak itinapod mo. Kat ni Jovit dayta. Nanang! Ne, Tere, anak. Apay akaduha yung mananday ta lalaki. Iso ti katulungak ngaglakla ko iti barbecue. Sika, Jovit, Panawa mo ti inami, ta saan da ka akayat na para kinkwana. Sumapol ka langit iti sa bali alukom. Saan ati inami? Tere, anya ka di. Di ka agiskandalo dito, ita nakababain ka dagiti tattao. Awan bibiyang ko nga uray mga damin nga ibagak. Tagpay sumat, adimi kayat da ito'y alalaki para kada kayo. Nung plano yun di makiasawa, dyan lakay ti pilyan nyo. Saan nga ubing? Husto lang tinaramid mo, Terry. Barang mangrik na day dya lalaki kat panawan na ni Nanang. Kasano? Plano da nga minti agkasar. Tapno agkasar da. Day ito na Jovit, timang tawid iti daga ni Nanang. Hindi sa pagbingayan ta, awanan Wan nga ruda, naalata matkit din titawid ta daga. Nga madapay nabati ang nakanagan ka ni Nanang. Wen, kat paggudwan tanto day jay. Wana, naman siguro day dya Jovit nga dapay nabati sa nikwa ni Nanang. Iso ngay naram na. Ay lakit di Ay makapasuro na kitkitaan ti lang adadwa. Tsak may ruso kakitkitaan ti itsura da. Tere, Mina, ada na patag nga ibagak kada kayo anak ko. Anya na Nanang. Anya ti bagayo, Nanang. Agkasar kamin ka ni Jovit. Uray basit laang di sagana. Hay! Diyak umanugot! Uray siya!
Jak kayat nga kasar kayo iti dayja lalaki. Gungundawayan na kayo lang dayja tao. Sana pudno dayta. Apay, anyat diyo pangayatan kinu Jovet. Katawa mo't madingar aramidan na kada kayo. Agbalinak nga honest kada kayo nanang Siyempre, no agkasar kayo, dakdakkel ti karbangan na itinakanagan kada kayo dagayo. Husto ti ko na ni Manang. Imbis sa pagbingayan minto agkabsat dayjay, intunawan kayon. Saan? Tasabalin to timang tawid iti dayjay. Ay, anyan. Jaklaim pagarup nga almanan nyo pailaan ti basit anabat-bati asa ni Kwak. Sayang dayjay numapan iti sabali. Da kami ti rumbang amang tawid iti dayjay, nanang. Ala, itad mo kadakwada day daga. Tapno awanan ti pagsaksakitan tinakamda. Anya, awan pag naadanta no pati ti balay ko kat itid kon. Tadagak ti nakapatakdaran ti balay. Sana problema day ta. Agawid tayo di balay. Tayo jayan ti pag naadanta. Ay, kababain ka dagiti dadakkel mo. Kanadapay kakabsat mo nga agnanaad iti balayo. Iso nga aghabang talaangan. Uray ta damot basit a negosyo ta. Adda pangalaan ta iti paghabang ta. Ha? Asikasuan ta pa'y nga umuna ti panagkasarta. Sakbay nga agdan nata. Sige nga rada. Sikat ti makamo. Tess. Rombang laad na ti papananday ti adaga. Kastamot ti balay ni Nanang, Terry. Wala manang. Uray anyat aramidan dan. Awanan din na sakit abakran ko. Wana, di urag kasardan no kasta ti kayat da. Uray ta intedan ni Nanang ti daga na kadata. Nalpasan ti kasarta, Tess. Uray nakasimsimple la akalaysa. Nakaragragsak tamay. Wan nga rod, ay na. Pati bado ta simple laeng. Nakabistida aklaeng. Kat nakapulo kamot, kan pantalon itinangisit. Sana bali. Tinapatay. Naragsak tangang padpada. Wan matkit di. Iso na laeng, tasaan na din maray dagiti anak ko iti kasarta. Di nak ngamin kahit aparakan ka, Tess. Iso ang baybayan mo. Sana nga isuda ti panunutan. Tapno di ka ma-stress. Wan ingkamang kunday takan ni Apo Diyos. Isun ti makaammo kadagiti anak ko. Kat ulit at tagyaman manan kan ka Jobit. Nakadungdungo ka unay kanyak. Agyaman na aktada ka amang ipatpatag kanyak. Nga uray iparu pala unay yung dagiti anak ko nga awan patag ko kadakwada. Adda ka amang pumpuno iti dayta. Ay ayatan ka unay, Tess. Agyaman nakmat ka. Tada ka amang ipatpatag kanyak. Amumot nga ulila ako na damang. Kahit nakaragragsa ka, tadimtang ka itibiyag ko, Tess. Nakasaganan dagiti deliver ta barbecue iti palengke, Jobet. O sige, tayo warkon. Tani, paumay ka nun, tikinuntak ko apang iluganan ta. Ay na, kasapulan ta talagang tilugan nga usaran ta. Tapno may deliver ta dagiti lako ta. Iso atangay adamot tan urnong ta. Apay no gatangan tan jay laklako ni kasinsin mo kan kasigundamano alukan. Ay kat siya man. Total, sigud mat nga amok ti agmaneho. Pautangan nak ko mamanan Terry. Ngamin, kasapulak ti kwarta. Awanan ti pagkatang ko iti agas ko. Kasanungay. Nagadun ti utang mo kanyak manang Mina. Kasanungay makabayad ka. Ure alam ton ti tawid ko adaga no tsak makabayad ading. Kasta ko talaga ti ibagak manang. Kat nasayata tasikan na mismo tinangibagay ti dayta. Nagadumat nga minan ti utang mo kanyak. Ure agkabsat ta. Agbayad ka. Tani, adamot pamilya. Naimbaglakan ka tagsuswerte ka itinaginvesam iti kwartam. Kunak ngamin nga ilakom matantida kam tatuladan na. Di mo matkayat. O kita anak man. Inlakok amin adagak. Kat ini-invest ko iti dayja kumpanya. Kat ita, adan mauawat ko iti pinulan. Nga uray jak ag trabaho.
Di ka din agsubli iti trabaho, maading. Saanan, nagbasit ti sweldo. May mayat ti ag-invest iti kwarta. Tag porsyento iti dakkel. Ay na, dandanin malpas ti balay ta, Jubit. Wan nga rod, nagdiit. Tabasit mo tabalay. Dudwata mo't lang agnaid. Wan na, anaan mo may tidakil balay. Tinapatay, anda pagyanan ta. Ay, naimbag lakit din. Tainik kanda tadag iti dadakkel mo iti pagpatakderan ta iti balay. Manang Mina, inla ko kung tidagam kat ini-invest ko matay. Ay na, sigurado at dakkel tumanan ti tubo day jay. Juan, Terry, Pasensya kan. Ngam dakkel una yung ti utang mo kanyak. Napan amin iti agas mo. Ngam di ka matlagim imbagan. matayak kon iti mabiit. Kat, kasano? Talaga ka di na kan sublian ti asawam? Awanan, andan sa bali a pamilyana. Ala, ijay pa lang balay ti pagnaadam. Tasabalin ti akin kukwa dito isular mo. Nanang, agyamanak, ta sinarong karandak. Una, nadamag ko ang masakit kagaya mo anak ko. Napayagan nanang. Naibos ti sa nikwak, a pinagpapaagas ko. Namjak matlat ta agimbag. Anyan ti kasta lang ang anak ko. Nakakaasikan. Pakawanandak ko mananang. Itala amariknak ti patigyo kas may nga ina. May iliwak unayan kada kayo. Ay na anak ko. Diyak pagarup akas tagaya man tinagbambanagam. Pakawanandak ko mano itaak lang nga umay dito anak. Siyak ti rumbang agkid daw iti pamakawan nanang. Kapoy tinagalas nga ugalik nga anak. Nanang, umayak man. Ay sumra ka anak ko. Umay ka. Nanang, agpagpakasyak kada kayo. Pautangan dak ko ma. Tawanan na pulos ti kwartak. Nais ka mamin ti urnong ko a kwartak, nanang. Aniya. Tulungan dak ko mananang. Nala, amom tun numaminsan. Di ka basta agtalag iti asino man. Ngamen, adun dagiti manangal lilaw ita apanawen. Wananang, kat pagawanan dak ko ma. Mababain ako na yan ka na kayo. Kat makunkonsensyaak. Kapo iti trato kini ka na kayo gainak. Sana ka nagbalin anasayat nga anak ka na kayo. Ipatpatag kayo, nanang. Ipatpatag ka mat, anak ko. Da kayo iti di kabsat mo. Sana nagbaliw ti panang ipatag ko kada kayo. Kabalan ti anak ti mangikulasay iti inana. Ngem din tumaaramid ti ina ti mangikulasay iti anak na. No addaman dagiti ina amang talikod iti anak na manmanulaeng dayta. Bueno gagayam ditan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ensorato pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless, iti tunggal maysa.